Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz bai gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaintzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuhaitz ardaska gazteak. Beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuhaitz ardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuhaitz ardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuhaitz ardaska gazteak.
Bermeo, minutu. Ahí voy, cuidado. Ez gaudela diano, egutegia dio, pare bat milenio, diktaketatik kanpo, zeuden mezularik denak, itzen saiatu diren arren. And so tonight we open up our hearts, staring straight into the sky. We are blinded by ambition. ¡Opa, Bermeo! Separation from this place is separation from this time. Can we transcend this revolution? Transcend this life? We are blinded by ambition to be part of their mind. Separation from this place is separation from this time. Can we transcend this repetition? Transcend this life. Dayagana, ezabatuak izan dira. Oraina, luzetantzua, mutu itxua, gaurean biara. Ez da existitzen, eta alere, ziur gauden laukoa. Zerra beste, benuenaren antzekoa. Ugalete, Ondarru, Kaiku, Mesedes, hurbildu irtelara. Tripulaciones de la siguiente tanda: infantil, cadete, femenino, Ondarru mixto, Arcote mixto, Luchana, Itxasokoama, Siervena, Portugalete, Ondarru y Kaiku, por favor, acérquese a la línea de salida. ¡Apa, Bermeo! ¡Ala, mutillas, que nada! Txanda honetako denborak. Ondarru mixto, 5
5 minutu, 33 segundu, 54 euneneko. 5 minutos, 33 segundos, 54 centésimas. Arkote mixto, 5 minutu, 2 segundu, 69 euneneko. 5 minutos, 2 segundos, 69 centésimas. Luchana, 5 minutu, 59 segundu, 25 euneneko. 5 minutos, 49 segundos, 25 centésimas para Luchana. Itxasoko ama, 5 minutos, 8 segundos, 8 euneneko. 5 minutos, 8 segundos, 8 centésimas. Siervena, 5 minutos, 25 segundos, 94 euneneko. 5 minutos, 35 segundos, 94 centésimas. Portugalete, 5 minutos, 57 segundos, 16 euneneko. 5 minutos, 47 segundos, 16 centésimas. Ondarru, 5 minutos, 21 segundos, 25 euneneko. 5 minutos, 21 segundos, 25 centésimas. Eta azkenik Kaiku, 5 minutu, 11 segundu, 13 euneneko. 5 minutos, 11 segundos, 13 centésimas. Beraz, demorarik onena, Itxasoko amak egin.